مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا ضيف الكرام مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا ضيف الكرام Nibauranya tanyo di sino tamasa bodo sabishedara sabarencana sabab tujuan tanyo rayakan maulid baginda sabarencana sabab tujuan tanyo rayakan maulid baginda مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا ضيف الكرام مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا ضيف الكرام Lepas tersedia riwayat Nabi penekendali Islam berjaya bagai rintangan untuk menghadapi bana perangi kafir durjana bagai rintangan untuk menghadapi bana perangi kafir durjana مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا ضيف الكرام الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله Benata cinta kesidron Nabi Titel Habibi Allah Ta'ala sayang peraya Maulidun Nabi balasan Nabi Sahabat dalam syurga sayang peraya Maulidun Nabi balasan Nabi Sahabat dalam syurga Lepas tersedia riwayat Nabi penekendali Islam berjaya bagai rintangan untuk menghadapi bana perangi kafir durjana bagai rintangan
berjumpa